fitlhile la botlhano le leng gape mo e leng gore re kopana le taba yaka le Mankoko baby. Nna tumile ke go dumediša gotlhe mo e leng gore o theeleditše le go bogela o le gona. Ye ke yona taba yaka le Mankoko baby go e ba le nna ya Thobela FM o ke kopanang le ena le kgono le wa tseba mo bophelong re ba le matlhatse wa ba le matlhatse wa kopana le molekani modimo a le šogofatša ka ngwana gare ga sebaka-baka dilo tša tlhakatlhakana wa iputša gore ka ba le gore go diregileng wa lahlegelwa ke bo wena wa sa itseba gore ka ba le gore ke nna na e fela e re nna ke tlogelele mongwe wa ditaba go tlo di tlhalosa yena mong Salome Mabasa ke ne leng gore kopana le yena letšatšing la lekgono e re ke mo amogele Salome dumela Mankoko o gabotse ke gabotse kudu ke relax nkeko ba ra wela e ba re nkekolwana ba ra nna nkekolwana ke a go amogele ke leboga ke thabela go ba le wena tle ke tseba gore o na le ditaba tše dintšhi tše e leng gore o tlo di tlhalosa ke ka fa gore reng ye re le mo go yona ke taba yaka le Mankoko baby wena nkekolwana o tlo tlhalosa taba ya gago e leng gore ya diragala e leng gore ga re fetša go bolela ke iputsa gore ba bantši ba tlo gore ba nna ke gore nkekolwana ka nnete ya ba le gore ke nkekolwana ke ena fetileng ka gare ga maemo ka moka ka baka la gore ke ka fa gore nang le ena gona bjale a sa eme ke nyaka gore o re tlhalosetse gore nkekolwana o nna ke mo tsebang gona bjale o e leng gore o nyetswe modimo mošogofatša ka ngwana goba bana o mongwe a feletša fetile lefaseng la ka keno kore seemo se e leng gore a gona motswadi wa seemelang ka baka la gore a gona motswadi wa reng ke nyaka bana ba ka be ditšhuana goba gone ngwana wa reng ke nyaka o ipona ke sene batswadi wena o fetile maemong a bjalo e fela modimo sa le modimo bophelong bja gago re tlhalosetse gore ka bela gore nkeko o tswa kae nkeko ke morwedi o e le goreng o belegetše bolatlhagomo diforaneng village ke o zabediela ke ngwana wa bošupa ka re ga bana ba senyane and then ke godiša ka re ga lapa la lerato ke godiša ke ka gare ga kereke ke godiša ke community because be le nna ngwana o e le goreng o no rata go tsena-tsena le go tshela-tshela ke be ke ithatela bolo ke ithatela bolo ke ithomile sekolong ka ba ka idea out of school and then ke rata gape le di-drama ke tsenelelo tša di-drama tša go fapa-fapana ebile ke bile ngwana matitšhere gore ngwana ba rutiši sekolong especially ko primary ko molemo primary ge ke re ke bile ngwana ba rutiši kore sekolong ke goletše gausi le sekolo ka gešo ke gausi le sekolo mo e le goreng barutiši ba na le a close relationship le batswadi ba rena so ba kgona go tseba gore seemo seemi so then ba kgona gore ngwathela tše e le goreng di a ngwathelega so be re sa bonagale kudu I also had brothers ba e le goreng they went out for all of us ka ba ka fetša ka joina buti ya ka kona bomo ke joina buti ya ka kona bomo nna o ke mo kgophong mo e le goreng ge ke fetša marematlong ke tsamaile ka go dula ko Nabom then ke fitla ko Nabom ka joina Love Life ke joina Love Life the organization stood for me because ke be ke kgona go bolela le batho ene ke mo ke realizeng gore ke nna mang because be ke kgona go bolela le bana ba bannyane from sekolong go makhutšiša ko bodikubu ke godišitše bana ba bantši yes because ke dira di-motivation go na le session engwe ya ko Love Life ba re ke let's talk about it motivate young people billboard tše bele di bona kwa be rena be re define ko baneng ba primary taba ya that's why previously taba ja bonya upe dilo mamang be di sa bonagale because we were doing them out of school be ba re kera re dutse ko tennis court ya ko Nabom re dutse ka kwa botšhong le bontotobi ke tla no mana because yes re dutse ka kwa re dira di le ba re ke makaneta pitha makaneta fraisha e be le ena moetapele wa ka kana go tše re dutse ka kwa re ba dia cycle re dia di coaching clinics re bolela le bana ba banyana re bolela le bana ba bashimane and then I was very good gape ka taba di drama be ke le good ka taba drama Joseph Tema was my director and then nna ke le busy ke thusha ka di-background voices and other things ka re wa ka tla ka voice ya ka gore jwang I did all that and then go goleng ga ka gape ka move ka tsamaya ka dula Mokopane e dula Mokopane be ke dira dialogue ko Mokopane FM ba fela ba nrong ba mpitša gore ke dire di-session le young girls ke gotse jwale ka ngwana wa go tsena-tsena and azanga ka tšhaba selo wa bona ke sepetse ZB ka Nabom ka Mokopane ya sefele mo ka tlhatlhale Waterberg ka moka ke rana di-session tša Love Life so you ask me about Limpopo I will tell you about Limpopo the clinics be ba ntseba because be ke rana di-youth friendly services mo e leng ruta bana they need to know gore menyako wa clinic e bulegile e nthusitše gore ke kgona go tseba gore what is abstinence nthusitše gore ke tseba gore this teenage pregnancy king so I protected myself because ke be ke botša bana so be ba ruta gore I need to preach ntho e ke dira nna ke nna le tabelele kwankwana ke nna le seo le tlhobanaga ngwana mašia legare ke nna somothwa ke nna kutumela ke nyala ke Mr. Mabasa moyothwa ba tšwela ka mo giane ka mo ba yagile ka mo mabologolo ka mo tsantsabela gore ga botsebotse wena go nyaka o ka bolela le go funa o ka re somela lo go sula ba nga bala gola ni bone sweda
all of them, because le mmereko wa ka o ntia gore ke kgone go ba diverse, ke bolele malemo ka moka ga ona. Ke kgonne kudu go bereka le baswa, ene ba nthutile gore mathata a thomi ka nna fela. La bona re ke gotse ke sa tsebe cheese, ke gotse sometimes ke ya sekolong ke setlhefetse tšatši lengwe ba re wa o le mo setla sekolong ke re ke ne sebabo, that's why ke tengwaya gantši ke go tlhoka sa go tlola. Akere tšatši lengwe ka break ge tshwantse ke gae ke fihle ke boja ke no dryer ka tlola vaseline molomo ka boela sekolong because be ke sene dijo. Salome, ka gara memo e leng gore o fetile mo go ona bjalo ka ngwane e leng gore ke dumela gore go šala o ba ngwana barutiši go ba gore o bo o kgona ko sekolo ka baka la gore barutiši o ka no ba o setlefetse, o ka no ba o saje, o ka no ge fela o kgona ba netefatša gore ola re ka se molatlhe re tlo mo fitlhiša manyakang o fitlha ona o bo o kgona sekolo o bo o leka a zanga ka feile ke be a ke tsebe gore ke re be ke kgona na mara ke be ke phela ke tswa out of distinction ene ge ba re gona le di-speech ke be ke le guti ka go tshwara di-sentence le go njole. So you ask me about what happened ka dikae leneng ke tlo go botša, so be ke le guti ka go bolela and all the languages ke kgona go di bala, ke kgona go di memorize, ke kgona go acta. Ke gopola re ke thomile go acta ko sekolong ebile ke acta ke le ngwana. Last show ya ka mafelelo ke gopola ke le motswadi ke bala grade 1A, nna ke tsene ke nna the former member wa Malebe Crèche ka 1994 ka lebone free, ke nna ngwana ngwala godimo slate le go goga le re ke bekana ye ya race ya maotwana yona ya race ye lena le ya peang o nyo le fishang nna be ke tshwara dibuka ka yona le tshwara dibuka yona ke tshwara le saka le legong ke ya crècheng. Then ke fetša crècheng ba ntata ka crècheng ba nkitša ka go second ke yona engineering ya re gape ke ba leba after June a wele morago kwa nna mara be šetse ke dile mengwalo le mothalopalo lo tše ka moka o di kgonne ebile ke fetse sekolo ka record time na pile ka kgona ka tsentšha sekolo ge le kampuša re ke tsentšha sekolo ke taba gore love life be ke volunteer ba mpha stipend then ka registera ko di-university ka kgona go accumulata bo degrees bo diploma ke tsentšha ka ba ka tediša di-license gona ka ke bile ke diše ke bale mojane ko na bom ko gona kwa ke le dilo tše dintšhi that side ke dira di-short courses gona that side. So nna dilo tšela ka moka ga tšona tšela tša gore ke gotse ke le ngwana e le goreng o ba sene cheese ke be ke rile ke nyaka go change seemo sa kegešo ande ke se changeitše. Ke ka fo ke nang le go bolela gore motlhako wa ka gae a o se ka dira gore bokamoso ba gago e boela e leng gore ke ba go tlhekesetša ge e le gore go a tlhokega gore o be le sefatanaga sa go ya special shop, o be le sa go ya molong, o be le sa go ya mošomong a go be bjalo ka baka la gore a o nyake gore bana ba gago ba go le ka mokgwa e leng gore bana go tše ka gona. Napile Salome nke kolwane wa tlhakana bjang le ntate Mabasa? Yo go tlhakaneng ga ka le Mr. Mabaso be ke rana training e nngwe ya ready to work. So my husband is a politician ka mo Ephraim Mogale ka mo Maspali. So now I had to gore every village ke yang ko yona or ko di areaeng ke bolele the councillors and everything. So so Mabaso was one of them. And then nna ke be ke mo addressa jwale ka leadership every time. Leadership dongo lengwe leadership but aja advantage ya gore ke leadership. And then ka mo ke ram preparate youth ka ba ka escalator ka train a lot of young people ka site Ephraim Mogale a involve other councillors ntse re fela re bolela previously a fela mpoledišare wena botsekenya go nyala ke re ga tse wena botsebotse gore o nyako nyala o nyala nna ke sa le monyane a re aowa mane wena mosadi o tseba go bolela taba le batho ke re aowa taba tša rena da tsamaya gabotse maragonyana ko ma 2016 go tla keno. And then wa feta ngwaga a re ke kgopela go tseba ga geno ka gana mšo ke nna ngwanyana mathomo wa go gana ke ganne ke dumetse after a year ka gana ka remanyana ka gae ka re motho o mongwe o šonyo go ntlaba ba re he ka re o nyako nyala nna ke nyake mma ka rawe Salome gotse ngwana ka ebile o mpitša ke kolo a ra o khulile mntwanambe ke na le 28 ka gana ka 29 ya ba gona ke dumelang ka 20 ya be le gore 2 months 3 months after mengwaga ka find out gore ke pregnant a re wena nna ka Setsonga a re bana ba rena ba ye kontle papa ge le ena mpona re jwale ke tlo tikiša ya be le gore ko ga bommaka ke tsantsabela gona kwa a ba šetša nyaka go tsebiša bo malome gore gape jalo motho ka re o tlo ntshwenya a wa ke nnete batla ba tsebiša ka December 2017 be ke le mo mmeleng. Then
ka 2018 ba tlo ntšha magadi ba feleletša ba dia dilo tša bona ba dia differently go tshwana a ba tshwane le rena Matebele Bapedi dilo tša bona di ka mokgwa mongwe but re understandile ka madimabe bošego bo o tshwantše go tlhabe ba go sasa dilo dikgomo ditle ke be ke nyantšha lesea ngwana ke mmele ka January ka di 11 tša January 2018 so it's 6 years ne yeah 6 years now 6 to 7 years yeah napile bošego bo ba di 27 28 lebaka la date ye Mabasa o re kokwage o tlhokofetše ka di 28 so every 28 tše dingwe le tše dingwe mogala ba ka or my husband o cherisha that day because o ba ratana le kokwage kudu re kokwage ke ena ba mmitša lesibana a re lesibana so o ba make sure gore nna lena re tsamaya date a re ke tlo go nyala ka o ntšhitše o kokotile ka 28 a feletša magadi ka 28 ka madimabe go tlhabela 29 ngwana ka kare ke a mo nyantšha I still remember it was 12 a.m. ka re ke nyantšha ngwana ka no ka ngwana ka mo chikinya ke re gane me bona le bothata ge ke re ke a checka mo ke kwa go ka mo go omile le site la ka le hwile bana o bolela ka go oma o bolela ka gore ngwana le ngwana o fetša go monyantšha go no fela matutu a oma a go sa tswa sele go no tswalanya di yelo aowa go na le bothata maybe ke na le di cancer go na le ke tla ke timela doctor ka Monday gore ba rane test ba kgone go check gore what is the problem with my body because o ka re ke affectile ngwana man ngwana la napile ke bitša bo mane aka ke bitša mama aka ke bitša le ba ba leng gona ba family ba ga kutumela ba tla ba mmona gore aowa man o tla ba right jwale re tla dira jwang o tla mo fa eng ka re baka la gore ntho e leng ngwana ke matutu fela a pele re tshwantšha ngwana aje ene o sa le towards 6 months ra tshwanela kore di motapanyana o mosesenyana ke bošega gone mo nka kry ka mmele ke gona ntho nka idia gore re kgone gore a kgone go balansa ngwana o la ke nnete a ba kaone frogo ka nagana ke joke e kere ke a tlhapa le tsogo le gana go ya fase letlhakore le le hwile ge kere ke a emelela mo ga ka mo go angangega ka re maybe ke na le stress mara sa eng because this has been planned and ke planne le motho wa ka there's nothing wrong mo ile goreng o mpontšhitše gore ka setle re bolela every time don't worry they are coming batho ba modimo ba re le ge ba etla ba ga Mabasa a se ba jampisha but ba bone gore ke be ke fedile ka 1 minute ka ba šetse ke wetse ke menwane kilo tša mmele wa ka o tšhentšhitše re ko be ke rokile e šetse e tšhentše shape ngwana o gona ngwana o sa hema bohloko ngwana o hema boima matutu ga a sa tswa tšatši lona le ke tšatši le leng gore ba tliša magadi ka re mo mmaka ka re tšwela pele a re botšiše mogala ba gagwe ra o ife ngwana o gabotse because already ba fihlile a se ntwa go tshwenya ba gore ba rera and then ra le tšea re leša kwa Monday re tla kitimišana ngwana doctor because le go njwalo re helpless and mara ngwana ola a change ba re ba ga Mabasa re ba tsena ba mokuka ngwana ola change a wela ski ngwana ola raloka ebile ke gopola kukile ke ragadi age ngwana ola raloka mara o mmona gore o lapišitše ke gore maabane o go tlhodile the whole night then ra wa go a fela ka išiwa bogadi ngwana a fitlha gape a go tlhola gape too much papa ga ba mo tšea ke re ke bankišitše bogadi semmušo ngwana a mo tšea then ke Saturday go a feta Sunday ngwana a ba shapo ngwana ola jalo o shapo nna gape ke sa no ba ke kukile letsogo mara jiki le nna letsogo la ka le theogela fase we prayed e duma go bereka ebile ke thoma go thuša batho go tlhatswa dijwana ka Monday first ra founela doctor ra tšea ngwana ra mo tliša go Dr. Mantšhidi ka mo Netcare mo ke belegetšeng gona ge re iša ngwana ko Netcare doctor re maybe no ba fever or something le nna ke aka kwa go checka nna gore bothata ke ba rana di-test ba really admit so that re kgone go bona gore because go ya ga re tlo palela ko ntšha di-results ka pela a re se kane obane di-results tša nakonyana aowa a gona selo a ba kgone go bona gore na ke eng ke re mild stroke na re bone selo mo di-results di reng pneumonia ngwana or something there's nothing le ke tshwanela kore le ya gae because we can't keep you a medical aid o tlo fela re sa bone selo Mabasa a re aowa but le ra gore total there's nothing ba re aowa a re okay e re ba robala letšatši le tee ke gae maybe le ka no re ge le dira sengwe go a tswelela le kang gape re boneng gore batho ba ka ba babedi bothata bona kae o tse gore ke ka kwa ke ngwana ka kwa a gona bothata aowa ge re boela gae
o ka ra gona ntwe e diagetšeng ke tse ke le botsa ke April e banna ka May ngwana o la napile o thoma go ba ka mokgonyane o mongwe mara a jampiše so ra sepetlele gape I still remember dutse ka di 23 be ke sa le maternity leave langwa e seng ke boela mmerekong ngwana ka re dutse 2 weeks ka moka re dutse mpeteng e batho ba etla go checka ngwana gore ao ngwana o ga pana bothata ebile ba mo kutlwisitse le moriri because ba nyaka di-veins ba nyaka go checka what is the problem be re mmitša gore ke mofasa re mmitša gore ke Kim Mofasa o ba na le lesego le lentši papa a rata how strong is Mofasa then a mofa Mofasa diaparo ka moka tša gage o di ngwala Mofasa e ka ba di-keeper and every because re embrace the life he lived now ge re boela gae ke May ka June towards July ke be ke ya go tshwara 30 years and they were planning gore go celebrate ko Giyane because be ko berekela gona employer ka is very good a re okay le tla no tsamaya le yo family yo ke pakile go tlhaba ka di 29 la gore ke reng be ke tsamaya ka di 29 yes be ke tsamaya ka di 29 ke ya go bereka ka di 1 ka di 2 ile celebration ya birthday ya ka ke nna wa di 2 ya July now ngwana la ka mokgo a thoma go changeanyana mama ka a tla kwa a Mabasa a re mmatswala ka nese motho le re ngotsoga ga botse be ba sa tsoge ga botse ba sena matla be ba phela ba le bedridden then mama ka re mogotsi re ke tšee ngwana le bana ba ke ya go ba bona ke tla go update every time gore ngwana o tsoga jwang tla fela ba le phone ka di-video le mmona le tla o tla ge ngwana e ba ka hone a ba re mogekolo wa modimo a re be ke re ke tlo go founela ke re nthushe because ge ngwana a se shapo ka kua ba i2 and then e ba le i2 le mogadi wa bona mogadi wa Salome then nna ka mo a ke gone o tsoga mogalabe ke motho mogolo modala ke motho mogolo a na matla mohuto mogalabe ke gopela ebile ke mmona gore mogalabe le o ja ke stress sa re ka ba ngwana o ke bothata ba ga keng e re fetša re le kwa gae la kwa re ke 28 napile bošego ke re ke a tsoga ke monyantšha dame ke be ke ana le routine e ke re ke a monyantšha ngwana o la ke no kwa a thoma a choka nambile ke mmeya ka mokgoba mpotse gore ke mmeya ka gona sepetlele ga thoma choka ka moneša diphanado ngwana o la napile gape ke a mmona gore moya o ka re jwale something's not ka moka re kgobokane ngwana ge ke motswetši wa ngwana o monnyane wa 2 months ba lotse ngwana ga fase re lebeletše wa ka phone ambulance ha etle ya magatla ke founela jaaka medical clinic ba re a tla romela airplane because gore ngwana a breathe ga botse mara at the moment mo tšee o mo ishe to the local hospital ka re mama ka re clinic ka re ambulance ha etle e re ke bone nka se be le matla go driver na a tsena ka koloing re tshwere di-nebulizer le lo mama re tsamaya re di-connective re na le mobile re rekile di-humidifier gore ngwana a kgone go breathe fresh air I drove to hospital ke tsamaya ke butšha mama ka on the way gore sesi ngwana ke mmitša sesi ke re sesi ngwana o re ngwana o shape ngwanaka ngwana na se shape o shaba mpotša gore ngwana ka go padile e bontšha re o padile re sa tswa ka gate but a ke sure because re fitlha sepetlele a ke re gore sepetlele se cruel but nna I know nothing about health bona they know at least a go be le communication e botse le nese ba mpiletše ka thoko gore relax ngwana o la o ka re a shapo ga botse re emetse doctor no ba se se keke re emetse doctor se se keke re emetse doctor e botlhokonyana ke frustrated nambile ke a bona ka re hawa mo la tsara go sometimes o le frustrated o feletša o dire just sebele ke tshwere metsi a kereke ka lebetlelo ka re ke nyaka o noša ngwanaka gore a tsoge because ba go le boima ge ke re ke a matlhamiše ke no bona nto ngwe le ngwe e no ba futlho letsogo le noa ka ra wa se nna ngwana ka jika so ka tšea phone ka founela Mabasa ka re bra taba rena sepetlele o ka re a se phase ngwana o ka re ngwana a sa lego nna ke be ke le shocked that's why be ke sa lle ke sa diselo my husband screamed over the phone gore it is impossible not my son not my precious son ka re you have to come o tšere only 5 minutes to get to the hospital ga fitla fela a re ya modimo o botlhoko God is painful a re tšela ngwana o be re mmone because ke re ke ya galapa but a re tsamaya re tla fihla ra bona ka se ga bo bona ngwana o tshwantše a ye ga bo pele but because ngwana na le kwa gešo then re dile both ways ra tšea ngwana ra mmontšha ra tswale le mmatswale it affected my father-in-law because re le re tsena a betha ke attack but mild nyana ye la ra jampish matswala ka was helpless everyone was helpless bana my sister-in-law everyone kuri bo bona gore e be le scream in the house ka ba ka di neighbor datla dikitima because ba makala gore
le re tshwaretse stopo go sena motho a ka dumelang gore ngwana wa ka sepela ka nako ka baka la gore o tsene le yena ka bookelong le tsena letso o iputša gore why now. the word ye mama ka ntšhitšeng a re ngwana ka o tsena ka re ga lenyalo ka botlhoko ya mo affecta tshwara ke bolwetse ba pelo le yena, so yena at least survived. Now re boela morago ga gešo, then ra boloka ngwana ka di-2 tše swantšhe ke o celebrate ke tšatši le berebe ya ngwana ka ko mabitleng. Now the pain after death, bošego ge ke robetše I would scream ka baka la re be ke nyaka go tla gona mo gore o fitlhile mo e leng gore a o sa ikwa ba re wa tseba keng o timelela ke bo wena o sa itseba. Ke iputša gore ke gona mo go thomileng taba yona yona. Yeah, e thomile mo because mpete o lane e thoma ba o mogolo for rena. Wa tseba gore go o boela ka motshwantse o kwe ngwana gore o gona o nna be ke le mama gore be ke robetše papa o tlo tshwara ngwana the whole night, nna monna ka bana ba bošego ba tlhokomela basadi a re kgotsofale mara le nna be ke fela ke no re ga o nthuše mara a thuša a thuša ngwana mme ya mo samtime. So mpete o be ke fela ke phophola ke re Mabasa ngwana o wele ke ya go monyaka fase a re ga gona ngwana o wele. Ke gopola one day la tsa re putšana e la jwang ge e lela kere e nna sound yana ngwana ke gopola ke bula lebate a re o ya kae ke re ngwana wa lla ka ko ntle ge ke jika ka ntlo ya ka bogadi ba ka ke jika morago dirapa di kwa godimo so go na le moyanyane mongwe wa o tlhaba le ge be ke kgametse mo tankeng be ke ko ka re putša ngwana wa lla ke gopola tšeleng ke tshela lebota ke re ke nyaka go lata ngwana kwallang ngwana gante ke diputšana a se ngwana ngapile mo naganong ka thoma go bona motho mongwe le mo gaso le nna o ka re go na le bantu batho ba ntileng ke thoma go tlhoya batho ge ke rapela ka batho ke botša modimo ka batho gore mamang o ntebella so mamang o ndira so why nna ke le ngwana o monnyane so why o ntshegiša ka batho why o ntia lenaba la go rapela. Then at the same time ke gopola ke ngwala exam in 2 weeks o tsantse ko ngwala exam in 2 weeks ke re ke le tafole ka bona mpeteng ka bona ka re ngwana ka sa lego ka screama ka kitimela mpeteng ka fitla ka re Mabasa ngwana ago ngwana o tšere ke mangkgane o robetše le ko kwa gante there is no such mara let me tell you ne modimo o na le maatla. The family ye nkgodišitšeng lerato e was massive. My husband I'm blessed. My husband will take me everywhere o tlo driver le nna merekong a le nna ge ke berekela bophala borwa driver e le gore a ke robale o tla dula ka ntle ke tshwere meeting ore ke tshwara meeting a ngwala di-minutes e ke facilitator yena a nthuša go tshwara flip chart or a connector everything. So he was there for me, my in-laws were there for me, my parents, my mother uba amegile kudu and then I make sure she's always there for me. Ntho e nka le botšang yona ke gore lehu la ka le amile kudunyana le lehu la ngwana ka sorry le amile my in-laws nyana ganyane my mother-in-law and my father-in-law ra ba ra feletše le gore ka 2019 re mloser before COVID loser mmatswale and then a kere ke 2018 ola 2020 ka June ra loser ra tswalaka so dilo tše ka moka ba šalane morago le setlogolo sa bona a nompotša re o šale o tlhokome ya ba e le gore be ke na le o monnyane be šite ke belege after that. Mogala wa ka is a very good husband in terms of kids a ntlhokomelela bona le nna a nrata a semfediša se se mankoko basadi ba bantši ge ba tlhagela ke taba tša gore bana ba tlhokofale balekane ba tsamaya balekane ba ba abusa family tša bo monna ba ba abusa ba bitša ka maina the society nna something it never happened ke gopola ke nyaka go dira ngwana ka lebelo ne ke naganne gore batho ke nyaka gore ke tswalele ntwela it's impossible I will never forget my child. Mabasa gore mo nna re o tshwanela ke gore o relaxe body o relaxe monagano gore dilo tše di flowe modimo a kgone go bereka ka mmele wa gago and he understood my belief gore ka re ke mosione ke tla dumela gore ke ko kerekeng they will at least give me a hope and ba mokgopotša gore ngwana kereke bophelo bo sa le ka mogo for me also to be part of structure be ke le structure sa ka mo TUT student fellowship bana ba kereke ba tlo iteela nako ba tla ba joina ra rapela ra ba le sessions because ke di student so be re thušana on the journey the people that I be ke phela le bona ba bangwe le ka no ba le bona ka mo Thobela FM by lowering they were there for me all the time over the phones ban remind how good am I gore le belela o change maphelo a rena re bile le mathata but you have been there you can conquer this one and I did
wa tseba go bolela ka batho ba bantši ba e leng gore ka ba re ba tseba ba e leng gore o šomile le bone ke rile ge ke bolela gore ke nyakana le batho ba re Salome ka ba ba botše ka re le wena ke go botšišitše ka re gane wa re bona ke na le se e leng gore ke nka kgona go se share le batho sa dira gore batho ba kgone go ema ke nagana gore wa bona lerato le o bileng le lona le thego go tswa go ba bogadi ba gago batho ba bantši ba tlhoka selo sa mohuto batho ba bantši ba tlhoka lerato le thego go tswa go balekane ba bona kudu ge go thoma go loba ngwana go thoma go solana o mongwe a re ko wena gona jola o tsebe gore go diregileng gore ngwana a no go tlhola gate matuto a ome nkebe Mabasa le mongwe ke ba re ya wa tseba gore o dirileng ko wena o dirileng se le se gore ngwana a se ka ba gona napile le lenyalong ke be le phutlhame e re tlhomphele go leboga monna wa gago o na le monna nna ke na le monna ene ke a mo leboga ka metlhale ba ka modimo mo thuša a ska ntšhentšhetša ko pele because re tsamaile gare ga tsela e thata gona no we are enjoying go ratana ga rena because God blessed us now lena le bana ba ba ka gona no re na le 2 lena man ka 2020 I was blessed with a baby boy o na le 4 years we named him Tlholane a conqueror ra tswala ka wila re ihloreng kwabo ke mofenyi o fentše ka nnete ko re bile o le fenyeditše le maima a ka moka le fetileng mo go ona last year I was blessed with Tlangi we are celebrating now Tlangelane I gave birth to myself the energy the love that the baby girl is doing too much so I gave birth to myself I gave birth to my husband ka Tlholane because previously I gave birth to my husband ka Mufasa Ona no Tlholane is his father with everything now Mugel is everything so nka no re ke leboga modimo because I prayed a lot nna ke arapela ke la gore I'll just pack a car ka leboga modimo wa bona every time go ipona go spilling o tshwantse go ipona gore this is the person that God brought me mo lefaseng ntho e nka e bolelang ke gore mosadi tshwantse a ikamogele ka se ileng sona o re go tsamaya go gata moshito o te gore kwena ke gopela re basadi ba ithate before they can love their partners a ke bolele out of jealousy or something because banna bana le gore go bolela ba why o re mosadi tshwantse a ithate go ka sete ka mogele go buima go ka gona go amogela someone le somtlisha go mphelong baka banna le bona ba ithute go ikamogela le go rata basadi ba bona what I can say ke gore the beauty it's ikamogela go ka te kamogela ka mogara ga gore this is me you are going to grow ene go gola o godisha wena o rata bana ba gago o godisa le setšhaba le people around you nna ke nna ngwana we le goreng I'm forever smiling wa tseba le ge batho ba ndiretse phosho you won't see you won't notice so ke te kamogela before ke ya ko somebody else so I would encourage women to love themselves babele self awareness man realize yourself gore ke nna motho wa mohuta ma ntho a intshwanele skanya ka assurance on the street assure yourself before you go out of the house and then also reminder that men or wampona mara wampona they get annoyed mara wampona ke nna man ke nna what I can say also go banna ke gore re gopela gore banna ba re tlhompe banna ba re rate banna ba le mo gore basadi we are the epitome of this world they are nothing without us rena mo se ke rena re building everything mo lefaseng I encourage men to love us respect us and protect us ke fela ke bolela ke re you can't o ka senya ke go nyala mosadi mo independent wa fetša wa nyaka gore mosadi mo independent a pare khiba every day so ke gopela gore ka mokgo ba nkerileng ka gona nna a wa change selo religious wise I'm still the same a wa re ke fe basadi what my husband is doing na not or freedom gore ke tlala naga na my husband o ntlogetse ka mokgwa nkerileng ka gona na o ntlogetse ka mokgwa ke leng ka gona a change a bolele everything e ke dirang why amogela a zanga re monna re hey why o le monna re ke gopela gore ka mokgwa ku kereleng ka gona because I got to over 25 it means you know yourself so for me to realize my self worth e dirile gore ke gone go lemoga gore molekane wa ka ompha ena and every time ge ke ya ko ena ke make sure gore ga e tla mo polokwane because nna ke dula mo full time re na le ngwako mo full time le go gae ge re kopana mpona jale ka motho mo different I embrace myself le ge nka para ke nna mosadi wa dituku mara I make sure that tuku I dule fela ke tlo e apara tuku ela nna ke nna ngwana kereke ke rata tuku mara what I'm saying ke gore sometimes mere kwa ka re ke bereka ka youth ke tshwanela gore ke be free ba ska re mara na show fitlhile mara what I can encourage young women ke gore ke gopela ba thata ba ska build their future into someone else ba ikagele bophelo ba bona because ke berekang gona re bereka di organization ke fela ke ba botsa ke re we are married to you
rena re the husband be independent so that when I die wena you remain and take care of the child is the community mo basading ko balekaneng ke re even independent in the marriage. The reason being it's o mongwe ga kgona go tsamaya gore o mongwe a kgona go shala tlhokomela bana a kgona go build the house and the home. Rena basadi mme re kwa rena go godisha malapa gore re godishe malapa ko gore tshwantse re be independent. The independence a re gore ke tlhomphe monna. I'm just independent for me to able to re modimo a ka gopola wa ka pele ke kgona go tlhokomela bana ba ka. And he's quite sure. O dira di kopano le basadi wa bolela le bona o ba di dira go ga sekhukhuni fela. Ke di dia bana ba structure ba mpitša all the time di women celebration tša kereke ke a di rana kudu ko kereke ke mo ile goreng ba mpitša kudu and then le ko dikolong ba mpitša ko community batsadi ba kgona go mpitša re na le bana ka mo nkotle mo ke fitileng gona ke nna man Salome ke bile mem wa Sunday school ke no ba teacher kwana bom mem because ge ke bolela ke metse mare ke fela ke ba botša kere le ge re le training ba rena ke ba botša kere a go ska ba le Rambeck kids because Rambeck kids tla ba sa lo mona ka January o mona gape the other January o mo define wa re ke ena mang. So I need young women to take care of themselves ke certain kudu ka bana ba banyana because ke a tseba gore ke ile ka nyaka go tsana ka re ga kotsi ke sa lo monyane mara ke ile ka gana because be ke ile ka re ga di sports ke ile ka nyaka ba victimize ne ke sa lo monyane but ke ile ka phonyoga wa gana ka wena ke ile ka phonyoga so le someone nyane o mongwe nka se mo mention wila nyaka go ntia something ko gae ka tšhaba ya be le re go fitila batho ba goelela o nyakile go ngogela ka di-toilet nka be ile nna today ke le mosadi o mongwe wa go bolela ditori ke ile ka kgona ene moshimana gona a mpona o no mpona o ka re there's nothing that happened a gona nto ile a diega a mpona tla kry-a tla ga re ngwathela dijo ke re mongwathela ke re mara o ile a nyaka go ngobatša ke sa le ngwana a nyaka go ntšha bosadi ba ka ke sa le ngwana so dilo tša mokuto o mosole di le gore ke tlhomphe batho ke rate batho le nna ke te thate wa mpona ka mokgwa ke leng ka gona wa mpona ka mokgwa ke leng ka gona ke kere every time ge ke tswa ke re girl you see yourself you can go out now girl you see yourself now you can go out. So I do that ke na le botomboišinyana because mereko wa ka o na le I do everything ke kgopela gore bana ba banyana ba ska nagana ka taba tša go tepolaya because of balekane ba ska nagana ka taba tša gore bona ba nyaka go senya maphelo a bona ba ija di-drugs and everything because of balekane. The same applies to young men. If modimo a go fa someone else go ra gore wa tseba this person o tlo fihla mama bas ke lebogile go bolela le wena thank you so much kore ka gare ga dilo ka moka tšeleng gore o sepetse ka gare ga tsona kore ke sale ke gomotse ke go lebeletše o tlhalosa o se boledi ke gatlha ke gore o boletse go o thoma gore wa tseba keng dilo tša ko morago tše di diregileng di ka se go letse di go dira gore o tie ke ka fao di go dirileng gore be se o leng sona gona bjale o Salome nkekolwana wa ga Mabasa monna wa gago wa go rata ba go tlhompha bana ba gago ba tseba gore ba na le mma o e leng gore a ka se gopiwa a wa mo tseleng o tseba sa senyakang ke a go rata ke a go tlhompha ke thabetse go ba le wena. My mother in closing the woman is taking care of my kids as much as she's very old but she's taking care of my kids every time. I want to ke le mo kopane bana ba ka ba safe bana ba ka ba safe le mamaka as much as a traffic but she said let me take care of them for this period gore ba golenyana ba tshware ma 5 years and 3 years. Thank you so much Matlhako ke a go leboga bošego le mosegare. Thank you so much Lisiva to love me and protect me and thank you for my in-laws, thank you for my sisters and brothers ba ba ke belegong le bona my family ya ga Kutumela family e tswetseng mama ka belegong ko ena ga Madisha ke belega ka Mtlhama ba ka mmaka ke Mokoni nna ke nna Tlo ke belega ke ba yotha ke nna ngwetši ya shehare sha womba I can see le ngwana man I can see ke ka mogoleng gore ke leboga ka gona ka nnete apa o tlong kgatelela o nyaka ke go botse le nna gore le nna ke mogwasha ke malela go tuma go buša sa go lele ge nka go botsa gore ke ngwana mmanga ba setlogolo sa mmanga ya kae o tlo tseba gore kwa geno re ke go mele gona mo ba bogedi ka moka le ba ileng gore ba theleditse gona bjale a re yeng go YouTube ya Thobela FM go Thobela FM ya ka ke mo ileng gore tlo kopana gona taba ya ka le Mankoko baby theletso thego le lerato la gago di ntira gore ke be se ke leng sona go fihlela re kopana gape nakong e tlang tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.